ushaka Imana izi gukuze y'ubuhiri ufite amatwi abiri n'ubwenge Imana yaguhaye. Uguma wumva imburi, ukaguma wumva imburi ukigira intumva. Ushaka Imana izi gukuruze ikibando, erega yakudihagura, erega yagutikagura. Ariko murafyinata, ntimufyinatisha Imana yo mwijuru. Imana yo mwijuru iri seriye, ntago ifyina. Niba wicaye uzi ko Imana yo mwijuru ifyina, Imana yo mwijuru ntago ifyina mwene data uri muranyumviriza. Ntago ifyinata. Imana yo mwijuru iseriye. Yesu we, haleluya, haleluya, haleluya. Imana yo mwijuru iseriye, iri seriye. Wewe uri muranyumviriza, iri seriye. Wewe urashobora kwibwira ngo mbese irikiramburira gute ni gute. Ayo magambo y'Imana uguma wumva akubwira ibyo uri murakora kukwiye kubireka, ubu uri muraburirwa kandi n'umwuka wera bari karakuburira. Yesu nadutabare kandi atuye. Yesu nashimwe cyane. Torero ry'Imana, Holiness Philadelphia. Iyo ndiko ndavuga torero ry'Imana, itorero ry'Imana ririyizi. Ntago ariko bose ari torero ry'Imana, ntago ariko bose ari shengero ry'Imana. Mwaba bantu ko bangana harimwo itorero ry'Imana. Ndabisubiremwo, mwaba bantu ko bangana harimwo, hagati mwabo bantu harimwo itorero ry'Imana. Ntago ariko bose ari itorero ry'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndashuhuje bene data muri ko muranyumviza. Iyo mvuze bene data urumva ibene data n'abantu tuvukana mu buryo bw'umwuka, dusangiye data ari we Yesu Kristo. Bene data, bene data, urumva bene data. Iyo uri kuvuga ati bene data, ntago uba uri murasuhuza uriya w'umunyamahanga, ntago ari mwene so, ntago ari mwene so. Mwene so nuriya musangiye ukwizera muri Kristo Yesu, niwe mwene so. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndashimira Yesu kuba mpaye no gusigura n'aya magambo. Ndamushimira uwo mwami. Yesu we, icyubahiro ni icyawe. Abantu ntago bazi igihe kigeze. Abantu ntibazi igihe kigeze. Ntago ba. Yesu we. Abantu bazibye amaso. Iyo babonye ariko ubona ngo ariko barakana yama ntibareba. Ntibabona igihe kigeze. Yesu natugire neza. Bene data, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Ndabashuhuje aho muri hose. Ni mwame mwiyeza aho muri, mwame mwiyeza. Buri mwanya mwame mwiyeza. Bene data, iryo jambo bene data muri hagaciro kaniniya. Bene data nabo muvukana muri Kristo Yesu, nabo musangiye Yesu Kristo. Iso wanyu numwe ni Kristo Yesu, niwe yababyaye, niwe yatubyaye. Bene data, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Iryo jambo ryo kuva bene data, muravuga bene data, muri kumabwira bande bene data. Uwo mubonye bene data, uwo mubonye bene data, mwene data, ubonye mwene data. Kumbe ntago urasobanukirwa mwene data icyo risobanura. Ntago uribwira umuntu wari we wese ngo ni mwene data. Iryo jambo ntago ari ryo kubwirwa umuntu wari we wese ngo mwene data. Umwene data uribwira uwo musangiye ukwizera, uwo musangiye so, uwo mwijuru. Niwe abwirwa mwene data, niwe muvukana mu buryo bw'umwuka. Yesu nashimwe cyane. Ntimurebe bino byo ku mubiri. Ibi byo ku mubiri ntaco bivuze. Bino byo ku mubiri
ntacyo bivuze. Iki ni kibiribiri, iki ni kivu, iki ni gifuko umuntu w'imbere Yesu Kristo yacokejemwo. Umuntu w'imbere yamucokeje mu gifuko kabisa. Naho mu buryo bw'umwuka abantu bose bakriye Yesu Kristo mwami n'ukwiza bakaba ari muri Kristo ataburyarya, abo ni bene aba baravukana muri Kristo Yesu, kuko nihagege bakazamuka Isiyoni bazabonana amaso mu yandi, bazabagiye kuba kwa se wabo mwijuru. Abo ngabo nibo bene data. Yesu nashimwe cyane. Murambabarira, sinzi kiriko kiratuma mvuga no magambo, ariko abantu mukwiye gusobanukirwa, mukwiye kumenya by'ukuri. Haleluya. Ndabashuhuje. Ndazi ko hano hari he ntakaba n'intama. Ndabizi 100% no mu rushengero aho mugenda guteranira hari he ntakaba hari n'intama. Ihene ni nyinshi cyane, intama ni nkeya. Ariko ihene ziragowe, ihene zizaja mu bavu. Ihene zizaja mu bavu ziragowe, kandi izo ni ihene zirigwa zumviza ijambo ry'Imana. Izo ni ihene zirigwa zumviza indirimbo z'Imana. Izo ni ihene zirigwa ziraceza mu rushengero bavuga ngo n'abakristo yamara ni ihene. Ihene zose zizatabwa mu muriro. Ihene niba uri ngaho uzikuri ihene, wibuke ko niba utazahinduka uzatabwa mu muriro. Wewe uri kuranyumviriza ukurugutura amatwi neza, wewe urimwo uranyumviriza kurugutura amatwi neza, nimba uzi ko ugeranwa nk'ihene, niba uri ihene, umva ndakubwiza ukuri. Dore umuriro akurindire. Umunsi mubi ugiye kukuzaho, umunsi mubi ugiye kukugeraho. Wewe uri kuranyumviriza, nukuri niba udashaka kuva mu izo nzira zawe mbi, ndakubwije ukuri ko umuriro rwose urakurindiriye. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi turasoma ijambo riri muri Nehemiya igice 9 ku murongo wa 2. Yesu nashimwe cyane. Nehemiya nsubiremo igice 9 ku murongo wa 2. Kwitandukanya n'abanyamahanga. Kwitandukanya n'abanyamahanga. Rino jambo ryo kwitandukanya n'abanyamahanga ni jambo rikoragora abantu. Iyo uri kuravuga ngo itandukanye n'abanyamahanga cyangwa se itandukanye n'umunyamahanga, ntabwo muri ko murabyumva, murifata minenerwe. Abantu bavuga ngo na Kristo, ariko ntibamenye ukuntu umukristo akwiye kumera, akwiye no gusa. Mbese abanyamahanga n'abatari abanyamahanga bari kumwe, baravangavanganye. Ni witandukanye n'umunyamahanga, itandukanye n'abanyamahanga. Kwitandukanya n'abanyamahanga, iri ni jambo riri kwirakuzaho wewe utaritandukanya n'abanyamahanga. Cyangwa ushaka ngo Imana izigukuze y'ubuhiri. Ushaka Imana izigukuze y'ubuhiri ufite amatwi abiri n'ubwenge Imana yaguhaye. Uguma wumva imburi, ukaguma wumva imburi ukigira intumva. Ushaka Imana izigukuruze ikibando, erega yakudihagura, erega yagutikagura. Ariko murafyinata, ntimufyinatisha Imana yo mwijuru. Imana yo mwijuru iri seriye, ntagifyina. Niba wicaye uzi ko Imana yo mwijuru ifyina, Imana yo mwijuru ntagifyina mwene data uri muranyumviriza. Ntagifyinata. Imana yo mwijuru seriye. Yesu we. Haleluya. 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 Imana yo mwijuru seriye. Iri seriye. Wewe uri muranyumviriza, iri seriye.
wowe urashobora kwibwira ngo mbese rikiramburira gute ni gute. Ayo magambo y'Imana uguma wumva akubwira ibyo uri murakora kukwiye kubireka, ubu uri muraburirwa kandi n'umwuka wera bari karakuburira. Yesu nadutabare kandi atugire neza. Reka dusenge Imana. Reka dusenge Imana bene data tubandanye. Data twese ndagushimiye Mana waremye ijuru n'isi. Ndagushimiye nyakubahwa Kristo. Ndagushimiye wowe ukiranuka. Ndagushimiye wowe ukayangana. Ndagushimiye wowe Yesu Kristo, umwana w'Imana, umwami w'abantu. Ndagushimiye Yesu. Ndakweretse abantu bagiye kumviriza ubutumwa bwiza. Ndakwingize Data twese ubaha imbaraga n'amatwi yawe bakuruguture, kugira ngo ijambo ryawe mwami ribinjiremo. Mana waremye ijuru n'isi, turi mu minsi ya nyuma. Turi mu minsi ya nyuma mwami Yesu, turi mu minsi ya nyuma. Ndakwinginze gira neza abantu bawe kugira ngo bakuruguturike. Yesu, wantoranije ngo mburire abantu bawe. Wantoranije ngo mvuge ukuri sinyure ku ruhande. Yesu Kristo, ndi imbere yawe nyakubahwa bosi. Nyakubahwa bosi, ndi imbere yawe. Wa murimo wa Yesu niwo ngiye gukora. Ndasaba imbaraga zawe zibe muri jye. Ndasaba umwuka wera abe muri jye. Ndasaba Yesu Kristo nyobogwe n'umwuka wera, nasame nawavuge. Haleluya. Ndatwitse imbaraga zikuzimu ziri hano hantu mu izina rya Yesu Kristo Umnazareti. Mana ndakwinginze ubwiza bwawe bugaragayire hano hantu. Ijuru imanuke maze rinkikuze. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo Umnazareti. Amen. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ndabona ko iminota irimo iragenda yiruka kandi ntaranatangira no kwigisha. Yesu nashimwe. Kwitandukanya n'abanyamahanga. Ab'urubyaro rwa Isirayeli bitandukanya n'abanyamahanga bose. Barahagarara batura ibyaha byabo n'ibicumuro by'abasekuruza. Yesu natugiye neza. Reka nsubire mwino jambo. Ab'urubyaro rwa Isirayeli bitandukanya n'abanyamahanga. Aho hantu muriko murahumva. Ab'urubyaro rwa Isirayeli rwitandukanya cyangwa se bitandukanya n'abanyamahanga. Ariko sinzi ko ngo muriko murahumva neza. Ndabinginze ibitekerezo mufite, ibitekerezo mubigira iki, mugabanye ibitekerezo muri mwebwe, mwumva ijambo ry'Imana. Ab'urubyaro rwa Isirayeli rwitandukanya n'abanyamahanga. Iryo jambo murifate murishire muri mwebwe, muritekerezeho. Ab'urubyaro rwa Isirayeli bitandukanya n'abanyamahanga. Ab'urubyaro rwa Isirayeli bitandukanya n'abanyamahanga. Mugende mubiririmbira hehe mu bitekerezo byanyu bibaje mu mutwe, mubigendane ko ab'urubyaro rwa Isirayeli ukwiye kwitandukanya n'abanyamahanga. Haleluya. Yesu nashimwe. Ya mwene data muranyumviriza, reka gufyinata. Uyu ntago ari umwanya wo gufyina. Iki ntago ari igihe cyo gufyina. Reka gufyinata. Nuko utinda niko umwanya ugumugenda. Uko utinda kwihana niko umwanya ugumugenda. Reka ndakubwire, umwanya urimo uragusiga. Umwanya urimo uragusiga mwene data. Reka ndakubwire ngo wari ukwiye kwitandukanya n'abanyamahanga by'ukuri niba nawe utari umunyamahanga.
Yesu nashimwe. Kuko buri muntu ariyizi. Niba uzi by'ukuri kutari umunyamahanga, wari ukwiye kwitandukanya nabo kuko ubarimo. Haleluya. Rino jambo umuntu wese ndamwinginze, wowe uri muranyumviriza, ufite amatwi abiri, ufite n'ubwenge, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, rino jambo urifata urishire mu mutima wawe, urishire mu bitekerezo byawe. Reka ndakubwire ngo nzababwiza ukuri, utazumva ukuri, udashaka ukuri aze yiyomore agende. Kuko njyewe Yesu Kristo yantoranije kubwiza abantu ukuri, yantoranije ngo mbwize abantu ukuri, ndabwira ubutumwa bwiza, mbabwiza ukuri. Mwandakarira, mutandakarira, ibyo birabareba, ibyo nibyanyu kumenya. Ariko nuko nzi ko icy'Imana yashizemo, icy'Imana ishaka ko ndababwira, nuko ndagira iki nkora umurimo Data yampaye. Haleluya. Ibyo vuga ngo muranyanga, ibyo ntaco bimbwiye. Ibyo kuvuga ngo murandakayira, nibyo ntaco bimbwiye. Ntaco bimbwiye. Icyo nzi cyo nuko mba ndiko ndakora umurimo w'Imana yampaye. Haleluya. Rero we mwene data uriyizi uwuriwe. Mwene data uriyizi, wewe uraho wiyizi uwuriwe. Uriyizi pe. Ntago ndi mu mutima wawe, nta nubwo ndanakwegera, nubwo no kwegera, rwose wewe ubwawe uriyizi uwuriwe. Haleluya. Abantu b'iki gihe bari ko barifatanya n'abanyamahanga, bari mu busambanyi, bari mu buryarya. Mbese ibyo abanyamahanga bakora nibyo n'abakristo barimo barakora. Mwene data, itandukanye n'abanyamahanga. Umukristo, umugeni wa Kristo arafite uko atambuka, arafite uko avuga, arafite n'uko asa, arafite n'uko yambara. Ibyo byose ukwiye kubishyira mu bitekerezo byawe kandi ukabishyira no mu mutima wawe. Haleluya. Mukwiye kubishyira mu mitima yanyu, mukareka gusuzugura, mukareka kwifata nk'uko mwishakiye. Abana ba Isirayeli, abanyayisirayeli, abana b'Imana baragira iki? Baritandukanya n'abanyamahanga. Muje kure. Haleluya. Mureke kwifatanya n'abanyamahanga bene data. Yesu natugire neza. Reka ndayisubire mu jambo. Urubyaro rwa Isirayeli bitandukanya n'abanyamahanga bose, barahagarara, baratura ibyaha byabo n'ibicumuro by'abasekuruza. Iryo jambo gitwa ngo kwatura. Urumva? Baratuye, ntago babiryamanye. Ibyaha, urumva, ibyaha bakoze igihe bifatanya n'abanyamahanga, ibyaha bakoze, ubwa busambanyi, bwa burozi, bwa bupfumu, bwa kumva, ukwiyambika ubusa kose, ukwihindagura byose, bamaze kuva mu banyamahanga baciye batura kugira ngo bezwe, kugira ngo bababarirwe. Baratuye mwene data, kwatura. Mbese uri kurabyumva? Baratuye, batura ibyaha byabo. Haleluya. Kugira ngo bababarirwe, barasaba imbabazi. Mwene data, erega ino juti ko turajamwo ntago ari nyabarega muko, yewe musore, ntago ari nyabarega, yewe mupapa mu mama we, iri juti ko turajamwo ntago ari nyabarega. Haleluya. Iri juru ni ijuru ryera, n'Imana irera, n'abarijamwo bakwiye kubabera. Haleluya. Abantu muri ko murihenda. Iyo umuntu abwiye ko wambaye nabi, reka kuncira urubanza, reka ndakubwire ngo tuko taguca urubanza, shaka ubyimbe. Nta muntu n'umwe ari mwaguca urubanza ubwo ari mwarakubwiza ukuri. None ukuntu mwiyerobeka, urazi ukuntu mwiyerobeka, ngo Imana ireba mu mutima gusa, reka kuncira urubanza. Reka ndakubwire, abikuzimu bafite uko basa, n'abijuru bafite uko basa.
reka rero kugira iki, reka kwiyorohereza, mureke kwiyorohereza sha. Reka nabwiye kazima mubyumva tu, kazima bibaja mu gutwi, kazima bibaja mu gutwi, ntago muzavuga ngo ntimwumvishije. Nimwihane, mwihane muve mwubwo burozi bwanyu, two turozi mutekera. Urazi ibidede mwambara mu nda, ngo mushaka kurimba. Nk'abagore bambara ibidede mu nda ngo bakunde. Reka ndabwire, umugabo wawe ntagakunda ico kidede, akunda wewe. Ibyo nibyo biheko muza mwambara mu nda ngo mushaka ngabagabo banyu ngo bakunde. Mawe ibidede sha, ugasanga umugore yambariye ikidede mu nda, aragiye ku rushengero, ibyo biheko, ibyo bigirwamana by'inyamahanga arabizanye diri no mu rushengero. Mawe ugashaka sha, mu kugira ngo ari mwararira ngo yinjiye mu mwuka kabuwambe, yambaye iki? Yambaye igiheko he mu nda, yambaye igiheko mu nda. Ibyo bintu mwambara ngo muri ko murarimba, ese uko kurimba n'ukwanya baki? Uko ni kwanya baki bene data? Ibyo bintu by'isi mwagiye kuzana mwifatanyije n'abanyamahanga. Erega kwifatanya n'abanyamahanga nibyo ngibyo muri ko murakora. Iyo ufashe iherena ugashira ku gutwi, uba wifatanyije n'abandi bataramenya Imana barimwe barabikora. Ariko ese mwasobanukiwe? Niba wambaye ipataro, akabuno wahambiye, uba wifatanyije n'abanyamahanga bari ko barabikora. Mbese wifatanije n'abanyamahanga. Sizi kuyo ka uri kuranyumva. Niba uzi ko ufite amarangi ku nzara uramenya, wifatanije n'abanyamahanga. Abanyamahanga uko barabikora nabo ubwabo, nawe urimo urabikora, mwumva wifatanije nabo. Ijambo ngo ni mwitandukanye n'abanyamahanga. Ukwitandukanya n'abanyamahanga bisigura iki? Izo nzara wasize amarangi ukwiye gukura ayo marangi, ayo maherena wambitse ukwiye kuyakuraho, iyo mishatsi itari yawe ufite ukwiye kuyikura ukayita. Mbese ibyo bisuko mwisukisha ukwiye kubivanaho ugata. Niko kwitandukanya n'abanyamahanga, maze ugaca usaba Imana imbabazi ikakubabarira ko wagiye kure y'Imana ukaja kwifatanya n'abanyamahanga. Mbese isi kagukurura, abanyamahanga bakagukurura. Hako wewe wokurura abanyamahanga ubazana muri Kristo Yesu, abanyamahanga no ari kwagira iki? Baragukurura gutwara. Haleluya, Yesu nashimwe. Utwo tuminutwa ngutwo mawe kwambara shaka akajipo mukahambira mawe ikibuno ukamengo na kadenesi bashize inyuma by'ukuri. Aho ngaho rero uri kurabikora kugira bigende gute? Uri kurabikora kugira ngo ukurure abasore, uri kurabikora kugira ngo ukurure abagabo, kugira ngo muryamane mu bitekerezo, kugira ngo bashuhe babonye ako kadenesi washize inyuma ngo ni kibuno. Siyo migambi yanyu se? Uko no kwifatanya n'abanyamahanga. Iyo wambaye utuntu ruteye isoni uba wifatanyije n'abanyamahanga, kuko abanyamahanga barabikora, nawe wowe utwongura umukristo ukabikora. Bishatse kuvuga ko wowe n'abanyamahanga muri cyo kimwe, kwera ko ibyo bakora nawe nibyo ukora. Byumvikana ko wewe ukwiye ugira iki? Kwitandukanya n'abanyamahanga. Ako kaminurata ukambara imyenda itarakamini, imyenda abatari abanyamahanga, imyenda abakristo bari mwaje mu ijuru. Haleluya. Utwo tuyunguruzo, umuntu ukabona yambaye ijipo ndende, nibyo ndende, ariko ndani shahu ndakubwiza ukuri, yewe inuza nyene nimba ari harire nimbiriyo, ugasanga igeze iharire igera hehe? Hano hejuru y'udutako, hanyuma handi hakagaragara amaze shawa akayaga ngo gakayaga gacewe. Akayaga umubare wese akubona akabona ndani, akabona ni kareso nyine, ni kareso. Iyo wicaye ukicara nyine ugasanga gahire kazamutse, ya kareso iri kiragaragara. Mana ya Israel, reka ndababwire, mwebwe mwifatanije n'abanyamahanga. Uko no kwifatanya n'abanyamahanga, nubwo wicaye mu rushengero, wewe wicaye mu rushengero ariko wifatanije n'abanyamahanga. Imana ikubona ko umunyamahanga wicaye mu rushengero. Uriki uragahene kicaye mu rushengero, uragahene kicaye mu ntama. Uragahene kicaye mu ntama.
umuntu umukristo ntakwiye kwifatanya n'abanyamahanga. Niba uzi ko ucifatanya n'abanyamahanga mwene data, aho ngaho ijuru sezera, ijuru sezera. Ijambo ngo ni mwitandukanye n'abanyamahanga, itandukanye n'abanyamahanga. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Ya uko muri ko muravuga aho dusengera nta kibazo barabitwemerera, yumviza ni hene aho dusengera barabitwemerera. Ja ndakubwiza ukuri, iyo si wiboheye ko, iyo si wikoreye, iyo si iri ku mutwe wawe, iyo si wemeye ikakuboha, mbese ukawibere mu isi, iyo si uzayisigaramwo. Ntabwo uzava mu isi, ntabwo uzigera winjira mu bwami bw'Imana utitandukanije n'iyi si. Utitandukanije n'iyi si wa musore we, utitandukanije n'iyi si wa mukobwa we, utitandukanije n'iyi si wa mama we, utitandukanije n'iyi si wa mugabo we. Ndababwiza ukuri, ijuru ntimuzajamo. Kandi nukuri ndababwiye bene data muri ko muranyumviriza, ntago ndyumunwa, sindya umunwa. Ndakubwiza ukuri, hamwe muri yaraheza yakapudere k'umweru se n'icyahe. Yumviriza, uko kwihindagura kwanyu no gukunda isi n'ukwifatanya n'abanyamahanga, uko n'ukwifatanya n'abanyamahanga. Niba uzi uri aha ngaha, niba uzi ko wifatanije n'abanyamahanga mu buryo bw'inyambaro, ukifatanya n'abanyamahanga mu buryo bwo kugira iki, bwo kwipodora, ndakubwiza ukuri, itandukanye n'abanyamahanga. Akayungirizo wambara ugate, wambara imyenda ikwiye nk'abaja mu ijuru. Haleluya. Amasunzu abasore bari ko barimwesha, mbese amaderedi muri ko ishyira mwakobwa n'abasore n'abagabo, ibyo bintu mukabireka kuko muba muri ko murifatanya n'iki n'abanyamahanga. Rero nukuri iyi nimburi kujeho, si ubwa mbere uyumvishije, si n'ubwa kabiri uyumvishije. Ni mugiki ni muhinduke rwose, mube abaja mu ijuru by'ukuri, kuko iki nigihe cyanyuma. Umwami Yesu ari mwatunganye iki, umugeni. Niyo mpamvu zina nyigisho z'ukuri zimwe zirabazaho mwebwe, nuko Yesu Kristo ari mwarashaka ko uhinduka kugira ngo uze wumve inzamba niyavuga. Haleluya, Yesu nashimwe. Ngo uzabe waruhiye iki ujya muzi utabonye Yesu? Uri umuririmbyi ariko wifatanije n'abanyamahanga, uri umudiyakoni ariko wifatanije n'abanyamahanga, mu busambanyi, mu buryarya, mu beshi, mu ki byose n'abanyamahanga. Bene data, mwari mukwiye kumenya abo muri bo, mwari mukwiye kumenya abo muri bo. Mwari burya kujya wavuze ngo ndamwakira Yesu Kristo, ngo ndakwemeye mwami, umbere umwami n'umukiza, umenya ko hariya wagize iki, waremeye kuja mu gikundi cy'abemeye Yesu. Wacuje mu gikundi cy'abemeye Yesu. Abantu bajya mu gikundi cy'abemeye Yesu, mw'abantu bemeye Yesu harimo n'uduhene, harimo n'intama. Muko bose ati ngo Yesu ndakwemeye, ntago ariko bose bari mu nzira ya Yesu. Wapi? Kandi bose uwuvugije avuga ngo ndi mukristo. Aha, wareba uko uri umukristo, atego mawe ni hatari. Bose ati Yesu nashimwe mawe, wareba umuntu yavuga Yesu nashimwe ati noneho karabaye. Urumva, bose bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, bose barabatijwe mu mazi menshi. Ariko nubwo bose babatirijwe, nubwo bose bavuze ngo ndamwemeye rwose, ntago ariko bose baciye batangira urugendo rwo muri Kristo Yesu. Nubwo bose bavuze ati ndaturakwemeye, mbese bamwe ibyo gutandukana n'abanyamahanga byarabananiye, bavuga ati ndi umukristo ariko nifatanyije n'abanyamahanga, ndi umukristo ariko nifatanyije n'abanyamahanga. Reka ndakubwire ngo mwene data, igihe kiraje
gikomeye cyane. Igihe cy'Imana kiraje, buri muntu nareba uko ari mwagenda. Mwene data, amagambo uri muravuga yakontorore. Mwene data, ukuntu ureba uyakubikontorore. Abasore barimo barakurugwa n'amabuno y'abakobwa, amabuno y'abagore, bijya bibuno bagenda bakiteza ishinge n'ibintu by'ibintu ze bambara ngo namabuno. Abasore bayareba bakumva barashuje, abagabo babireba bakumva barashuje. Mwene data we, ndakubwira musore, wewe wasambaniye mu bitekerezo n'umukobwa araho, umugore araho, ni wihane atura ibyaha byawe kugira ngo babarirwe. Haleluya, wihane by'ukuri ubutazongera. Imana yo mu ijuru irimo ireza umugeni. Kandi nsubiremwo, Imana yo mu ijuru irimo ireza umugeni. Imana yo mu ijuru irimo iracura umugeni. Mwene data uri ugutwi, ni wumve icyo umwuka abwira itorero, ni wumve maze ugira iki, witunganye. Dore igihe gikomeye kiraje, umwami Yesu aragarutse, aje gutwara umugeni. Tugiye gusenga Imana. Buri muntu arazi ibyagendeyemo, buri muntu arazi ibyakoze. Uko kugutambikiza muri mu rushengo, mukica mugatambikiza, mukereka pasiteri kareso y'umweru, ibyo mureke gutesha umurongo umukozi w'Imana arimo arigisha ijambo ry'Imana. Haleluya. Kuko niyamara kwinjira mu kareso, uramwereka umbese acata umurongo, umwuka wera acagira iki, acamuvamwo. Mwene data, nimwicare nk'abakobwa, mwicare nk'abamama. Tugiye gusenga Imana. Data wa twese, ndagushimiye mwami Yesu, ndakwinginze uherekeza no magambo, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Umwami Yesu nabahe umugisha. Bene data, muhinduke kandi muhinduke rwose mu izina rya Yesu, amena. Haleluya. Buri muntu afite amatwi